Ассалому алейкум, бародаро, дӯсто ва ҳамватано. Бениҳоят гуфти ҳамон гапҳо, муборизони азиз ва муҳоҷирони бениҳоят гиромиқадр, ки имрӯз тамоми сайри кӯшише ки мо мекунем ва ҳар қадаме ки мо мезанем рости хусусан барои муҳоҷират аст. Ҳамин тамоми муборизае ки мо мебарем, вақте ки мо суҳбат мекунем, ҳама барои муҳоҷират аст. Яъне ки 99% суҳбатҳои мо барои муҳоҷир аст ва 1% барои Тоҷикистон шояд боша, ки чӣ ба Тоҷикистон дар свет нест, ё ки чӣ ба дар Тоҷикистон нарх қимат шид. Яъне ки дар Тоҷикистон дута масъала суҳбат мешавад. Чӣ ба свет нест, чӣ ба нарх қимат мешавад. Ва кам-кам чӣ ба вақтҳои аблава да аблава мекунем. Яъне ки аксар суҳбате ки мо мекунем, бигем ки зиёда аз 90 ва дар бораи муҳоҷират аст. Айнан бигем ки дифоъ барои шумо ҳаст, шумо мардуми азиз, ки чӣ ба мардуми мо муҳоҷир ҳастанд. Камтарака сустар мон. Чӣ ба мардуми мо муҳоҷир ҳастанд? Чаро инора бар намегардонӣ? Чаро ино дар аҳвол ҳастанд? Чаро ино гурусна ҳастанд? Чаро гӯем ки нархҳои самолёти ё қимат аст? Чӣ ба ино дар даруни вагонҳо хоб ҳастанд? Чӣ ба ё дар границаҳо монданд? Яъне ки тамоми ҳамин суҳбати мо, яъне дифоъ аз ҳақ ва ҳуқуқи бигем ки ҳамин муҳоҷирони азиз ҳастанд. Дигар бигем ки барои ватанам боша, аммо ватан ободкун худи шумо ҳастед. Аввал ҳамватанои азизам, лайк, дизлайк, обок лайк, ибак лайк, гуфти ҳамон гапҳо, чап лайк, рост лайк, падилид. Кӯшиш мекунем ҳамин чизҳоро аввал фаромӯш намекунем ва бигем ки обуна шидан, яъне прописка кардан худтона дар канал бепул аст, абсолютно духтур намегзарен, граница пересекат намекунен, сроки пропискатон тамом намешава агар то худтон нахоҳед баромада рафтана. Як прописка мекунен, шумо бигем ки обуна ё ин ки шаҳрванди инами канали ходими халқ мешед, яъне паспорти иҷара мегиред. Дута прописка, сеюмаш вообще падарка мешавад. Ман худман инамиҷа дар фейсбукам бигем ки кӯшиш мекунам ки чӣ кор кунам, падилид кунам, то ки ҳамватанои азиз чӣ кор кунанд, биёянд ва мо шумо суҳбат кунем. Чӣ хеле кас бигем ки сари навиштагӣ маълум шид, яъне барои шумо фикр кунам, агар хонда бошед, яъне дар Русия карантин сар шид. Иззат куҷоӣ? ва он инсонҳое ки хомӯш будем, он инсонҳое ки бигем ки ҳамон дар бари бародар иззат наистодем ва кадоме ки биромад дар майдонҳо ташаккур аз ҳаққи худтон талаб кардед. Чаро ман ин навора карда истодам? Шаб як бигем ки ду хештаборе ки дар Русия зиндагӣ мекунанд, ҳамроҳшон дар як группа як суҳбат карда мондум алоҳида. Оно кор мекарданд дар гӯем ки ҳамхеле ресторан мегӯянд, чӣ мегӯянд, кафе, ҳамхеле ҷоҳо, яъне ресторан, ҷои хӯрохӯрӣ. Ва як таи дигаш дар грузчикӣ кор мекард, дар як склад. Ҳамин корхонаҳоро бигем ки карантин эълон карданд. Ва ино ҳозир ҳарду мо дуташ бигем бекор аст. ва ба гуфтаи маълумоти ӯое ки ман пурсон кардам, ки мисол ҳамин фақат корхонаи шумо ҳаст карантин, ё ин ки
дальше ҳам ягон дида мешавад, яъне боқӣ ягон чиз дида мешавад. ва шумо метавонед дар коммент бинависед ҳамватанои азиз ки мисол гирем шумо ҳамин чиза мушоҳида карда истодем ки атрофҳои шумо боша ё корхонаҳои шумо боша ана бигем ки баста шида истода бошад, яъне ки шаб суҳбати ман ба ҳамон бигем шиносҳо буд, яъне ки баста шида истодааст, яъне корхонае ё баста шидааст. барои чӣ ман ин чиро мондам, яъне ки ин сарлавҳааш хел навиштам. Шояд иштибоҳ бошад дар навиштаҷоти ман, барое ки вақти хондани ман айнан ҳамин ҷанг саршидагӣ буд. Нав ман ҳамин ҳарфнависиро ёд гирифта будам, ана ки ҷанг сар шид. ва ман мактаба буд кардам, ҷангам буд шид. дигар ҳамон қатъи бигем ки мактабам завочнӣ хондем. бештар дар партаи қафо мешиштам. муаллим дар доска чизе менавишт ку ман дуртар будам, хира метофт, соз наметофт чӣ хеле навиштагиаш. муаллим гап мезад, овозаш ба мара намеомад. сабабш ки муаллим набуд, якта дута муаллим буд. 4-5 синфа дар як ҷо мекардан, мегем фарз кардем синфҳои 6 ҳамаро ҳамун абвгдша дар як ҷо метиқиданаш, дар як ҳамун синф боло ба боло мешиштем. дига онҷа дарс буд, гуфти ҳамун гапо қатъи гап мезанид, қатъи гап мезанид. бечора муаллим ҳамунҷо гап мезад, мебуромад мерафт. як хел вақт муаллимам бечора ай дар рав меомад, ай киҷо меомад, ай подавонӣ меомад, шав дар ҳам болои партааш ҳамин ҷош нишистагиам та ховш мебурд. дарс тамом мешид, ними талаба биромада рафтааст, муаллим хов звонок мешид, мо мебуромадем мерафтем, муаллим хов дар ҳамун синф. баъд бечора мехест ки бегаҳ шида бояд хонаш биравад. ҳамин хел бигем ки дарс хондагӣ ҳастем дар вақти мактаб. барои ма агар ягон аломати савол, нуқта, вергул агар намонда бошем, гуфти ҳамун гапо ягон олим бошад дар иҷа ки мушоҳида карда монад, манзарат ҳамин дунё то қиёмат ҳамчари соли замон бигем ки хондем. ва гап дар сари бигем ки чизи чора нест. баъд аз ӯ бигем дар ҳар ҷо ки хондем, иҷа мерай дига хел ҳарф менависанд, Полша омадем бозам хондем, бо дига хел ҳарф менависанд. хулас оқибат омадем дигар гуфти ҳамун гапо ҳамаро фуромӯш кардем. чӣ шид, чӣ гап шид? ин тарафша мебинед алфавитҳои шитарӣ, ин тараф қатъи баъзан дар навиштаҷот русӣ менависам, гуфта дар байнаш ҳарфҳои полшагӣ буд, аралаш карда мезанем мерем. иншоалло туғрӣ мешавад агар ягон иштибоҳ боша оста. яъне ки паворот ба ҷош меояд оста. хулас барои ҳамо гуфтам ки иззат куҷои, яъне ки агар ки имсол ҳамин ҳолат яъне мушоҳида шида истодааст аз расонаҳои Россия, аз дигар ҷоҳо агар мо мушоҳида кунем, дар Россия мушоҳида шида истодааст ки яъне ҳамин вирус аз намедонам ё ки аз инсон бисёр будан буд, ё ки муҳоҷират зиёд ҳаст ки контрол надорад, бигем ё ки худи ҳамун Россия худаш контрол надорад. чӣ гапе ҳаст ки ҳамин чиз авҷ гирифтааст дар Россия, ҳамин чиз авҷ гирифтааст. агар ки имсол саволи ман барои мардум буд ки ҳамватанои азизам, агар ки имсол ҳамун сола бар ин ки бозам ака як чиз аст, инро ман гуфта бигзарам, ногуфта намонам. сиёсат бигем ки баъзан бигем ҳамун валнаҳои худша дорад. агар мо назар кунем, баъзан валнаҳои худша дорад. шахсан мисол дар ҳамун баъзан давлатҳо вақте ки як митинг намечат мешавад, як бигем ки мехоҳанд як тазоҳурот кунанд, як мардум бироянд, як норозигӣ нишон биданд аз ҳукумат, дарҳол ҳукумат ки хабар меёвад як ҳафта ду ҳафта пеш, ҳамун як ҳафта ду ҳафта статистикаи ҳамун беморро дар расонаҳо боло мебардорад. ҳамун карантин наздик шиданда, митинг наздик шиданда карантин эълон мекунанд. яъне ки жёстк ҳам набошад, мегӯянд ки карантин, яъне массови талпа шидан, бигем ки як ҷарима дорад.
یعنی ترا زندان نمیکنه، پلیسیا نمیوید، نمیخپه، جمعت نمیکنه، تیتت نمیکنه، پروستا جریمه داره. خلاص بعد از اون میورن پول یک جریمه میکنن، دوباره خیلی میتینگ دارم دولتایی بگیم که اروپایی جریمه کردن، حوزه دیگه بعد از همون توزی را میتینگ تشکیل شدگی نیست، تظاهرات نمیشود، بعضا تظاهرات میدچه میشود و خیلی ماسو تظاهراتی که میشید، مثال از این قانونی که از قانون دیگر ناراضگی میکردن آدما میبرامدن، اوضاع خیلی نیست. و من مطمئن هستم که در روسیه هم که مثال برای الکسی نوالنی یا که دیگر انسان ها یک تظاهرات تشکیل شود، در حال روسیه کارانتین میزنه، مثال 20 روزه 25 روزه یا یک ماه کارانتین میگه، کارخانه را ببندین میگه. سراونو درآمد روسیه، درآمد بودجه روسیه از اون کارخانه ها نیست. خطون هم ما شما میدونید اینجا основной گاز، نفت، بگیم که بنزین، یعنی سوزشواری از همین چیز است основной درآمدش. و این میتونه این سفر کار کردن میگیره، یعنی که دیگر نه یک کارخانه‌ای نمیدونم استرویکو را میبنده، دیگر چیزا را، خاطری که مردم در میدان نبروره. مثلا کارانتین اعلان میکنه، هیچ که برآمدن نمیتونه دیگه. اگر همین حالت ها شود یا اینکه از واقعا هم مثل سال اول یک کارانتین شود در روسیه، بازم سمالیات های تاجیکستان بسته می شود، کارانتین در روسیه شود، تاجیکستان بسته می شود. این سال برای شما کی کمک میکنه؟ از کی کمک انتظار شما؟ هموطنان عزیز میتونید فکر نظرتون در زیر کامنت بنویسید. واقعا همین مسئله نیست که مسئله شوخی باشه، مایل خیلی جوانو و دیگرو، اما ما خیلی زیاد بگیم مادر داریم در اونجا، خیلی زیاد زن هست در روسیه، یعنی قوه زن با قوه مرد تغری نمیگیره. هموطنای عزیز، مرد هر کار میکنه، اما شما تصور نمیکنیم که در همین خیلی حالت یک اجنبی دیگر، یک ملت دیگر به یک خلب بگیم که استفاده برای مادرای ما و شما، یعنی که من زن رو، زن ضعیف است، چوره نداره، اگر گرسنه مونه. اکثر زنکایی که آمدگی هستند در روسیه، در تاجیکستان فرزند دارند، 2 تا 3 تا 1 تا 4 تا، بعضیش 5 تا. شهوارشون این رژیم امروزه یا زندان کردگی است یا کشتگی است، مجبور شدگی است که بیچاره بیاید، فردا خودش در اینجا گرسنه، مبلغ پیدا کردن نمیتونه، کارانتین است. یعنی یک کارانتین برای ما نشان داده بود همشه چه خیلی میشود سیتواسیا، یعنی حالت وضع چه خیلی میشود. این ما و شما دیده بودیم در کارانتین یکم، مرده ها موندن رفتن در بین سرحدها، زنها تولد کردن، بعضی حامله‌دارها در بین سرحدها تولد کردن، در کوچه ها بالای کارتون ها خواب کردن، نان نبود، نان نیست. یعنی یه عذاب بختون دیده بودین هموطنای عزیز. همودم باز یک مقداری بگیم که یک تا توانایی عزت امان کوشش کرده بود و در اینجا تانسته هم بود که بعضا یک انسان ها را، بعضا نه خیلی یک انسان ها را، زن، مادر، بگیم که برادر ها را کمک کرده بود از لحاظ خوراکی، بگیم کارتوشکا، پیاز، آرد، روغن، اون نیاز اولیه‌ای که برای انسان بود خوراک، از همون کمک کرده بود. عجیبیش است که این سال کی میکنه، کی باید ریسک
куна барои мардум ки риск куна кӯмак куна баъди камтар зиндон шавад. ман боварӣ дорам як инсоне пайдо мешавад, як кӯмак мекунад. мардуми мо бозам уда як китайский любовь меқапанд. одноразовый любовь. О, ака, ман туро дӯст медорам, акаҷон. интернетҳо ҳам пури навор шида буд. илтимос мада кӯмак кунед. блогерҳо кӯмак кунед. баъзан хай мошенникҳо ҳам истифода бурданд ин чизҳоро. мутаассифона. аммо дар асл баъзе як блогерҳо буд биромад открыто гуфт ки блогерҳо язнаи муҳоҷирон нест гуфт. ин навора хитонам дидагӣ ҳастем. язнои шумо нест гуфт биаи нонтон бита шуморо. хитон медонем ки асту? ҳатто ки то ин дараҷа шуморо таҳқир кардагӣ буд мардуми муҳоҷира. мефаҳмам хай як чанд одамои пулдора маҷбур мекунанд битиен нон, тоҷикҳо наёянд тоҷикистон ё тоҷикистон омадан мушкил мешавад дар тоҷикистон. ин чизҳо ҳаст баъзан ҳолат. не ки аммо дар умум бояд организатор дар ин чиз бояд бошад. яъне организатори пешина ин иззат тамом буд. оли баъзеҳо мегӯянд ки баъзе гапҳо, аммо ман мегӯям ки агар ки дуздида оварда боша, агар ки талбида оварда боша, агар аз касе зурӣ када оварда боша, кадомеро фаҳм карда агар оварда боша, ҳамун нона шумо хӯрдагӣ ҳастед ҳамватанои азизам. яъне ки шумо ҳамон инсонҳое ки ниёз доштед, агар иззат дуздида боша, ура талбида боша, зурӣ када гирифта боша, як кас фанд када гирифта боша, ҳамун нона шумо хӯрдед. дар ҳамун нон очират шумо истодед ҳамватанон. аммо имрӯзам бозам мо рӯбарӯи як ҳамин хел ҳодиса омадагӣ ҳастем ки шояд бозам такрор шавад ин чиз. боз ҳам шояд такрор шавад. аммо ин дафъ боз мо кира қурбонӣ кардани ҳастем? мо ҳамавақт барои шикам худмона қурбонӣ кардем, зиндагимона қурбонӣ кардем, номусамона қурбонӣ кардем, ватанмона қурбонӣ кардем, фарзандомона қурбонӣ кардем, падару модар қурбонӣ шид, зану фарзандам қурбонӣ шид. хотири шикам. мо барои як хотири шикам ҳамин корро анҷом додем. қурбон кардем ҳамаро аяла. барои ҳама ҳамватанои азизам ин бигем ки фикру назар дар худи дасти шумо аст. метавонед ки дар комментҳо бигем фикру назартонро бинависед. ва агар ки худои накуна, аввалан ки ман дуо мекунам ва бигем ки ҳамавақт тарафдори ӯ ҳастам ки ҳамин карантин нашавад, ҳамин чиз нашавад. не ки яке дар дасти мо нест, дар дасти ватандоро ҳаст. агар ки шавад, ака бандара худо беризқ намекуна аслан. аммо ризқа метавонад ки ба ҳар роҳ батия. ба як роҳе бигем ки батия ки ӯ ризқ барои ту шану шараф қатъи ӯ ризқа пайдо кунӣ ва ризқе аст ки ба шармандагӣ пайдо кунӣ. мисли ҳамун оддитарин чизе ки як зан меравад ба шану шарафи худаш кор мекунад, меҳнат мекунад, намедонам дар ягон ҷо бигем ки ҳамун ризқша меёбад, мехӯрад ва зани дигар меравад фоҳишагӣ мекунад, худша мефурӯшад, танша.
او هم همون رزق میوه میخوره. یعنی همین چیز هم خیلی هست. همون لقمه نانی که تو پیدا میکنی میتونی که با یک شرف پیدا کنی، میتونی که با یک شرمندگی پیدا کنی. فردا دمی کرانتین هم شود تمام انسان ها نمیبرن گشنگی، یک رزق پیدا میشود. اما این چیز با شرمندگی میوید این رزق با او را، یا اینکه با یک شان شرف. اینجا فرق داره. میبروید در اینترنت دلوجاگ میکشن التماس ما را یاردم کنین، اکجان ما گشنه‌ایم، ما پول کوارتیرا نداریم، پراپیسکا نداریم، ما را خونه سرکرده است، التماس یاردم کنین. یعنی با یک طلبیدن، یعنی که با یک شرمندگی او رزق میوید. و بعد همون رزقی که با یک شان شرف بود، عزت همون خودش پیدا کرده ترا اومده. مثال گیریم کودکات فرزندات خود کارتوشکا پیاز روغن آرد داده، بگیم که زندگی تا چی میکرد؟ یک تامین میکرد. بعضا انسان ها بودن 2 تا فرزند یخی چه نگاه کردن نتونستن. و همون تجربه 70-80 ساله شد. و امروز هم همون چیز هست. همون متاسفانه خیلی مهاجره بگیم که ایزد نگاه کرد. همون شب و روز بعضا انسان ها را شکمش در خودش دردی سر بود، نان نمیافت بخوره، نالش میکرد در اینترنت ها. اما ایزد نه نالش کرد نه یک کار دیگه کرد، باز هم دبیت سکد پیدا کرد، هم خودش خورد، هم فرزند زن خچه خروند و هم مهاجرا را خروند، انسانایی که نیاز داشتن. یعنی ایره هر کم کردن نمیتونه. وقتی یک انسان شکم خچه سیر کردن نمیتونه در خیل حالت، باید او آدم قدر کنه، باید او آدم بدونه که این نان چه خیل پیدا شده اومده است در دسترخوان او. این کارتوشکای پیازی شوربا، این نعمتی که خورده ایستاده است یک آدم آورده است. در همین کرانتین من نتونستم خودم ده شکم خودم ده یا بریده نان پیدا کنم. اما این انسان کی هست، چی هست، از کجاهایی را با کدام نمیدونم راه ای را پیدا کرده آورده، خودش نخورده و اومده است در دسترخوان ما موندگی است. یعنی این چیزا باید فکر میکردیم. نمک میگن اینه ای است، نمک باید اینه ای نان و نمک باید قدر میکردن مردم و تا امروز سست نمی اومدن میدانا ده تا اینکه برای عزت تمام. این همه خیلی دینم یک نوار کرده بودم هموطنای عزیزم. فکر کرده بودم که خیلی یک مردم فکر نظر چونه می نویسن، اما من دیدم که مردم از همین فکر کردن هم مونده است. میگن که مرغ دل مردم مرده است، نیست، پرواز نمیکنه مرغ دلشون. نمیدونم چی باید خسته شدگی هستن این مردم، چی باید قدر از زندگی، از حیات یا اینکه از عاقبت و آبادی وطن دل کندگی هستن که من نمیدونم. یک 4 دانه دنغرگی از دنغره هستن، 4 دانهش همش من نمیگم 4 دانه. یک اولادی ترکتریست، یک انسانی که بی مدنیت بی مفکوره شما این قدر دلمونده شده این که گویا که او 10 میلیون مردم بلوش ده زور است بخواه. یا زوران، یا زوران، چی گفتن همیشه. بچه، مردم، موژیکو، شما 10 میلیونه نه قطی زن گلک همه بابامون حساب کنیم، بابا مامامون قطی حساب کنیم 10 میلیونه. او چند کسن؟ چرا شما اینقدر دل مونده میشین؟ میگم که یک چند دونه خس است، خس همین خسا را یک جایه که میون شب بعد میشود جارو ای قوقا موسرکو میروه میپرتاید. یک دونه خودشی چرا رفته نمیتونه. اگر که شما اگر که جمع شوین یک دسته شوین ای قوقا موسرکو میروه میپرتاید. متاسفانه دل شکسته شما هستین. بینما همه حالتهای نمی پستی طاقت کده اومده است. نمیدونم که خداوند عاقبتش بخیر کنه. اما من این سخنایی که میگم اکثر سخنای ما
شاید به نسل آینده دخالت داشته باشه. یعنی که از این چیزا عبرت شما نه و نسل آینده، یعنی فرزندای شما شاید عبرت بگیرن. اما این انقلاب میشود یا امروز یا فردا یا بس فردا، یا 1 سال بعد یا 2 سال بعد یا 3 سال بعد این انقلاب میشود. اینجا یک چیز است چخیلی که ما گفتم که در امو گنرال وقتی که ما پیغام همراهش صحبت کردم، وقتی ما گفتمش سوال جواب دادن نتون. اینجا یک چیز است، امام علی رحمان ملت قطعی ملیسه دشمن ساختگی است. ملت قطعی ملیسه که در حالتی که هر یک اویله اگر نگاه کنیم اویله یک ملیسه داره، یعنی که یک اولاد بگیم خطا نمیکنیم، هر یک اولاد ده یک ملیسه هست، یعنی ساختار ارگان کار میکردگی انسان است. اولادی ما هم است، اولاد شما هم است. نمیدونم یک خشتباری بگیم اوچگیتون است، یک خشتباری اوتگیتون است، کار میکنن. اما ملت با ملیسه امنیت دشمن کردگی است. خدای نکنه اگر اپوزیسیا حاضر همت براوه بس کنه و برایم براون تمام پولنی کانالو رو محکم کنن، همه رو محکم کنن، براون در رحمانوف تسلیم شون، بگن ما رو زندان کنن. یکی ملت امروز پگه میخیزه. پلوس مینوس دیگه در کجا است؟ پلوس مینوسی که وقتی که ملت خیز کنترل نداره، اون ملتی که کنترل نداره باز همون ظلم او یک 4 تا بالایی که به نام گنرال پالکومنیک است، خطون میدونید رحمانوف و 4 گنرال های فلشوی رحمانوف که این فرمانو را کرده ایستودن، اونو میگریزن، او میگریزن، اسپید میکنن گریختنده او، برای که نمید افغانستان یا که دیگر کشورها این بگیم نمونه هست که یعنی او دارن، پول دارن، در دیگر دولت ها خونه دارن، استراخوفکه دارن، خودشونده او میگریزن. یکی نه قشر پایان کجا میروه که در ساختارهای ارگان کار کردگی است. وقتی ملت کنترل نداره کو دیگه کپتون دود کردگی است. بدن اپوزیسیا باور کنین این نجاتی اونمو شمایی است که امروز پگان داره در کتفات. روز شوه که این مردم اگر به گپ اپوزیسیا هم قیام نکنن، اما امروزه خستن نرخ و پیدا کردن مردم به زندگیش طوری نگرفته ایستوده است. شما نتونسته ایستودین بالانس داده زندگی مردم در تاجیکستان. رستم تا گفتی نرخ ارزان که مردم ترا دوست میدارن. رستم نرخ ارزان کرد، ارد 300 سم شد، در پایتخت 320 330 سم شد. مرحمت ارزان کرد رستم، تو نیست ارزان کرده. رفته خونه کمبغل در نان بخوره، همون کمبغل چیزی در صندوقش هست برآورده در پیش رستم میمونه. ای خونه خود نان نخی کنون که رستم برای خونه کمبغل ده ارد 300 سم که مردم چی دوره در پیشت بمونه. یه بار برک همون وصیت و نصیحت پدر تا گوش که یه بار برک خونه کمبغل که چی دوره خونه کمبغل، یه بار ببین بچیش من تا رئیس شهر هستی. برا ببین زندگی مردم ببینه که رستم که بشی خونه کمبغل ده هر روز برای خونه یک کمبغل ده عبید که ببین که در سرخانه کمبغل چی داره.
ку дуруни шурбои камбағал чӣ дорад? Хеле не ки заказ кунӣ мисли отатворива баъд уҷа биравана харид кунанд барана ташкилӣ кунанд дастархонава гуфти ҳамо гапо баъд ту бирай дар уҷа абед кунӣ. Не случайно бидро бира. Просто бибро мардакша йигитша. Просто бибро анам ахира надорӣ. Ҳеҷ катра ягон таҷовузат намекунад. Просто бишӣ бугӯ ҳайка рост ҳайкан та бибин хоно худаш маълум аст медонӣ ҳамн камбизоат ҳам оилаҳои камбағал ҳама камбағал аст медонӣ. Ҳамин рост бира лӯбои хонада дарша тахтах кард бугӯ ассалому алайкум ман раиси шаҳр ҳастам як меҳмони шумо шудем. марҳамат ки бира бибин чӣ дорад дар дастархонаш. как никак раис ҳастӣ. падаратам бигем ки насиҳат карда битра ки Рустами Эмомалӣ як дақиқа дӯсто. падаратам тира насиҳат карда буд ки нархи арзон ку ва хонаи камбағалоро ҳама вақт абед ку аз ҳоли камбағало хабардор ша Рустам. барои ҳамун ин бигем ки насиҳати падарат дар пеши ҷомеа буд ҳама қарсак зад. кӯшиш ки насиҳати падарата иҷро ку. гуфта истодам ку мисли падарат то устале ки мешина роӣ накуна ахранҳо як ҳафта пеш дар о хона повурҳо аз бигем аппарати президент омада дар уҷа авқот накунанд назорат накунанд ки падарат бирава дар уҷа чапоти бихӯра. аммо ҳамун насиҳати падарата бигибур рост як рӯз бибиро ҳеҷ ка барои ту як хонадон намедонад кай меоӣ уҷа ки барои тура дору бидозад тавқот дада тура бикша як корот кунад. ҳеҷ не просто бира бидро дастархонша бибин вақти абеда ё вақти ужинда чӣ хӯрда истодани мардум чӣ дорад. гӯй ки бугӯ кладовката ма бибинам ку чӣ запас дорӣ апа дар хонат ё хола ё мома ё ака чӣ дорӣ дар хонат чанқа орд дорӣ чанқа руған дорӣ чанқа картошка дорӣ чанқа пиёз дорӣ чанқа гӯшт дорӣ. бидро бугӯ мумкин аст як бор дидан кохе ту как никак раис ҳастӣ. ман агар раис мебудам ман ҳар ҳафта ё ки ҳар ду рӯз баъд се рӯз баъд як хонаеро ихтиёр мекардам мерафтам медромадам аҳволша медидам ку чӣ дорад дар хонаш. бе ягон камера набар қатӣ телевизиону журналист набар просто виҷдон дорӣ ҳамчун мардак бира ҳамчун мардак ҳамчун раҳбар ҳастӣ ту ҳамчун мардак бира бидро просто худат бибин бибро бира баъд бира дар ҳамун кабинетат бишӣ камтар фикр ки яъне очайта чӣ хӯрда истодааст. очайтам як модар аст як зан аст чӣ хӯрда истодааст ва очаи инаи мардуму чӣ хӯрда истода ва худат баъд муқоиса кӣ фикр кӣ ва баъд шояд ки ҳамчун як мардак як ақлат бигирӣ як тасмим бигирӣ чӣ кор кардан дар кор аст. шояд гирд атрофта кам кардан дар кор аст шояд парлумона одамоша кам кардан дар кор аст шояд диздора кам кардан дар кор аст шояд айтирма бидаги бизнесменора берун кардан дар кор аст то ин ки тиҷорат кунанд ва биёранд ниёзи мардума таъмин кунанд. шояд як тасмими дигар мегирифта будагистем қати отат ҳардад озода қати се каса кози тасмими тоҷикистона шумо оилавӣ гирифта истоден отат очат худат апав хоҳарот қати дигар тасмимгиранда дар тоҷикистон нест. азбас ки худи шумо тасмимгиранда ҳастен ақаллан ту Рустам бача ҳастӣ назар ба 7 духтар ту бача ҳастӣ. бача бояд як характери мужской дошта боша. ё ки ман як ҳамсояам доштем ҳам хеле байни 4-5 духтар да як бача таваллуд шидаги буд ранги духта буд ҳамаи характераш ҳами қаркуниёш носкуниёш бигем ки ҳамин барое ки байни 4 духтар да як бача буд ё 5 духтар да як бача буд ба фикрам 4 духтар буданд 4 духтар як бача буд уам бо майдаки буд ранги Рустам барин азбас ки фақат дар дарини апош гашта ранги ҳамун духтар шидаги буд характераш қар мекард намедонам нами нозук буд. шояд Рустам ҳам хел бошӣ яъне ки худати хел метовӣ ранги мардак метовӣ хай мардак ку ҳастиву аммо шояд характерат ранги духтаро шида бошад. аммо ман ҳамчун мардак бира як бор хонаи мардума бибин ман ира тавсият метавонам гапи офтата боз
تکرارا میگم که یادت نبره. خلاص هم خیلی هموطنای عزیز میگم که دین یک نوار کردم، فکر کرده بودم خیلی مردم مینویسند، اما متاسفانه بگیم که سست که یک مایو بینوالید زندانی شدگی است در تاجیکستان، برای آشخوری 5 سال زندانی شدگی است. انا هموطنای عزیزم در آش خوردن هم احتیاط کنیم، بعضا جا آش میخوریم احتیاط کنیم که عاقبت آشخوریتون شاید 5 سال زندانی باشه. انا هموطنای عزیزم امروزه یک کم تر گفته معلومات و همراهتون باشم. هر سحر کوشش میکنم که هم خیلی همراهتون باشم در گوناگون مسئله ها کوتاه هر سحر کوشش میکنم صحبت کنم، یعنی که نیم ساعت 40 minut صحبت کنم. سیلکه نمیمونم بس که دیگر وقت دراز میرود. فکر نظر خیلی میگم. روز دوشنبه بازم صحبت داریم هموطنای عزیز و هم دیگر همه کسا و شما میتونین درباره اگر در روسیه کرانتین شوه مردم چیکار میکنه و کی اینا را کمک میکنه، انا فکر نظرتون در کامنت میتونین که بنویسین. اگر که در منطقه شما مشاهده کرده باشین کرانتین یعنی محکم شدن این یا اون کارخانه ها، بگیم که بیکار شدن مردم اگر که وضعیت کم شده باشه، شما میتونین در کامنت بنویسین و که مثال در فلان منطقه یا که این چیز مشاهده میشود در جای ما هم هست، شما میتونین که در کامنت همین چیزا بنویسین. و تصمیم روسیه امروز پگاه یک کرانتینی وضع مینی بگیم که از خبرهایی که ما داریم یک کرانتینی وضع مینی که گفتی همون گپا که 2 ماه یا که 3 ماه، یعنی که 90 روز کرانتین میشه. 90 روز 3 ماه کرانتینی خیلی بگیم که باید تازه کنن همون درون دیگه. هموطنای عزیز شما را در خدمت میسپاریم، همه خدمت در خدمت میسپاریم. خدا کنه که هموطنای عزیز یعنی ما و شما گوییم سوق سلامت باز پگه دم خیلی یگان مسئله دیگه. مسئله ها در تلفنم زیاد هستند، بعضا پروست وقتاش گذشته رفتگی هستند در مسئله. یکی کوشش میکنم که در انام مسئله ها هم کوتاه براتون فکر نظری خدمت بگم. سلامت سربلند خانواد باشیم هممون.